روناهیا کوژدەستپێکا شۆرەشی هات ئاواکردن ئیرۆ 14 ساڵی خۆ تەمام دکە. رۆناهی تیڤی یاکۆبوو دەنگ و ڕەنگێ گەلێ باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ لە دەستپێکا شۆرەشە ڕۆژاوادا بۆ یەکەم چاپکانیا و شۆرەشە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ جیهانێرە ڕادگینە. دناوا تاریتی و شەردە رۆناهی بوو دەنگێ گەلێ خۆ ئەبوو کەمیرە ئاشۆرەشێ و مەگریفۆنا ڕاستیە بێ کەمیرەیە خۆ بێ دەنگێ خۆ بشەهیدێن خۆ. ئیرۆ خەباتکارên رۆناهی تیڤی خەباتێکە بچرە گیرە ددەمەشاندن و ji bo ragihandina rastiyê. Em ê hin nerînên xebatkarê xwe yên televîzyonê ji were bînin ser ekrana xwe bêka çawa vê rastiyê şopînin. Tê zanîn Rûnahî TV roleke girîng di şoreşa Rojavayê Kurdistanê di pir lîst. Yanî wek tê zanîn Rûnahî TV nêlîka her gelekî li Rojhilatê Bakurê Sûriyê dijîn û seranserê cîhanê jî her kesî berê xwe da Rûnahî TV ji bo rewşa herêmê bibînin nêzî her kesî bû. İşte Rûnahî TV ez bawerim deng û rengê gelê azad. Helbet Rûnahî TV dema got dibêjin bû dengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê rolekî wê mezin di nava vê şoreşê de hebû bandorekî wê hebû ji bo belgekirina rastiyan got her kesî berê xwe dida ekranên Rûnahî TV ji bo got bûyer û geşedanên li herêmê qewmî ne yan jî çê dibin ji her kesî re bide ragihandin her kesî wê dişopand lê helbet di nava 14 salan de qasî kar û xebatê got meşandin kêmanî jî duê warî de hebû karin mînakekî wê jî bidin di dema êrişên dewleta Tirk dagirker li ser serêkaniyê Rûnahî TV di nava du rojan de navenda xwe ji deverekê anî deverekê din yanî ji bajarekî çû bajarekî helbet ev jî bandorek li ser yanî hem endamên wê hem teknîka wê hem cih guhertina wê yanî tevî wê jî carekî din bi awayekî xurtir hewl da got kar û xebatê xwe bidin meşandin û daha bêtir ew rastî ji tevahî ne tenê gelê me Bakur û Rojhilatê Sûriyê tevahî gelê Sûriyê û cîhanê re jî parvek. Ev 14 salan berxa didê di Rojava da di Sûriyê da taybet ev timîl bê dengê rastiyê bû gelî gelî dimeşiya gelek endam tevlê bûn و اندام جوان يعني گشتن آستکی هری بلند. روناهی تیوی بزرا خوچاند بدی کامیرا و شاق خبر فرح کر بودن گی حقیقت بو نینکا جواکی الحر داری الحر شرا دبر خود دا هر شاهیا کیف خزدل ملد بو چافکانین ملت هر کسی برای خود دا روناهی تیوی گو آگاهی راست روناهی تیوی بکره و ام کیف خوشن بویدشتی انو ملتی ما بهوریج ما دگرت و برای خود دا قنال ما گو تشتکی راستی دنگ راستی دی ببین جریا مره. روناهی دنگ راستیه روناهی تیوی رولک گرینگ د شر کل دجی داعش وان رابو و کلی شوپانت هروها شر داگرکریا ترکیه جی کلی وان بویرین کل بدت قومی شوپاند و رادگاهند بجگل روجاوای کردستانی را